Chilungi do nyasapshilo chiten sokpa Republican Party ki sinzi umer shenki dadung jamang to roshin yobare do. Tenga New Jersey nga de jikyap kushap Chris Christie laane kong umer shengyu sara sangi nangyu yinbatang deshin to tenge sinzi shomba kushap Mike Pence laane kyang resalakbe ngin nyamshu nangyu sara nangyu yinbare do. Debe sanju gindang kong nam pechewa aiwa nga de chapsi ki dunzom shiki to pepde kyapra ki tamsha ka jikyang na yobare do. America is not a land America ni of nyapcho oppression. shese yushik America mare is deni the gugap ki land yushik of re kusha pens line jeans tang ham yuring kowe togo lo sokko chede baba teng pepde kong sinzi umir shingyu kyapra na yo bare to ngansu kyardo aiwa nang to yongde salak be ngin kyapra ji gyin ina ya tade char jidin sokko umengwe se de shu tang mangmene game chimbu nang se kusha Donald Trump la duzum der pep me batang deni kongne tenga ngati dege na nyenyi ki ring shukde lerim ka chik kyang sin yo bare to Deta chok chung denga ngadi South Carolina chikyap Nikki Haley lane kyang kuldir pepde CNN ki kuti nangbe rolling shiki nang nyamshu nang bada dra kone sinzi mirab saba shukyo gube rindu tuyo na yobare duk. It is time for us to leave the baggage of Nganzu the debi past, the tuyungi nang negativity to sabe the tsawa past. doga nam dorgu gure. New York APC sargane tangbe nezu de papyur tang nyindu shukin tashiwang shukin.